Moi nang halitan moi statement bongi sinadi they are actually not coming out with the original issue adu puthokta na thaira ga yani anaba ama lona hona tara ngange do oida bama namsen na hona da oida ba tara ngange du ne ba state government they am sauri ba the madu intelligence da khud kari because state government in Manipur they are based over insurgent group or rebel group ki movement they went for lowly. Hello, welcome to Impact News. मैं इंग्लिश से on record नहीं. Impact News की on record ता अखोई ना लेबाक सिगी ममिंग चलबा म्यूई क्या लेबाक सिगी issues दा खरा कुपना नहीं नबा याबा खरा इंडिया पोइना चंग याबा issues में हम पुखल लगा नहीं नबा अदुम प्रोग्राम अमनी ngasi अखोई ना मयाम की दमकता थमजरी ब guest अनियसी अमना social activist नहीं अमना political activist नहीं अनी नहीं खनगदुरिबा वाफम geopolitics ngasi Manipur da thoiba issue ji almost 20 plus month haijilakadore masida mayamna khar toine na tab poche geopolitics aba am tai sigi geopolitics ji karino karamba level da kanagi level da kayam pak sanna kayam in depth oina sanariba geopolitics no aduga masina Manipur gi conflict da kayam yamna impact piri हाइबो वाफम मयाम असे खननबनी क्वाय हामबदा आइना मयाम गेस वेना कौजरीबजी खुराइजम अथौबा माजी सोशल एक्टिविस्ट वेना कौजबनी अदरवाइज वर्किंग प्रेसिडेंट इप्सागी बट ngasi khoina कौजरीबजी एज सोशल एक्टिविस्ट वेना हाइरिबा जियोपॉलिटिक्स सिना मणिपुर की सोसाइटी दा करी इंपैक्ट लेरिगे अदुगा मागना यूएन चतना खोतना मणिपुर की मतंग पुथोपसिदा यूएन ना कयाम यामना इंटरवीन तौगदोरिबनो अमसुं करी एक्सपेक्टेशन लेगे का अदु मतंग दा मयाम सोइदनबक जियोपॉलिटिक्स में लेन खनरकनी लोइना प्लीज आल्सो वेलकम KH देवब्रता मयामना पीपी न खंगबा वेलकम टू द शो वर्किंग प्रेसिडेंट MPCC की बट मोर इंपोर्टेंटली अखोइना कौजरी जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होइना पॉलिटिकल इंपैक्ट पॉलिटिक्स मयाम म यावरी मणिपुर की इश्यूज इदा is not simple as two community fighting or community anigi karigumba akhoi chayna bagi beyond the achuba rajniti ma yaubra adugi rajniti ma adugi ju khara henna geopolitics da changhel laga khanna bani welcome to the show both of you thank you very much for joining kwai ahan base athoba lak athoba akhoi geopolitics na yam haire and nang UN da bok chalaga Manipur ki case thankal ini that itself is part of a geopolitics kanada Manipur da thokpa community anigi issue oiraba issue akhoi masen akhoi gi khanadana nainadana reconciliation gi wafam ji tok thoga community anigi group tagi tongan ba forum da lamnaba kuki group ta UN thadoktana US Israel EU lamba ya lamba sinadi definitely akhoi conflict si it is not just about communal conflict oiba community ani khaki yanadaba sometime legacy conflict ne ju haiba si mayam sidi natte it goes well beyond habsini kari nang uri se koina masi taseng bagi di Manipur da thokpa conflict si koi ihan han badadi masi koina local issue moina koi issue khalame aduna ne koina han be hek conflict sigi magi han be horong matam da koina the entire koi gi lanjen raga mai gi safe oga da ba jaga sing da confine toroga lei miyam si koi evacuate tawi to their safer places imphal manung da gi su yam khraba Chinkuki Mijo Jomi Mar group sing sigi population si almost 9 to 11,000 ni masi loi na evacuate toroga Chochampu da tinbi ki ba Kangpopi akhoi sha yaw thilini ko ha Kangpopi da tingi mai safe over jaga da tindopi ki ha ta then atopa district sing da structure toroga lei ki ba tongan ba atopa mitei gi kari gi atopa population sing si su Chochampu dei puthoraga akhoi imphal da pusalaki ba then akhoi Kangpopi dei lokthoroki ba ama cycle da gi kai nei lokthoroki ba adu por me am se khoi tawraka da kamaina haidi kariung kanda nuaina da badagi or misunderstanding talk badagi
local kano ina khoi group sing punjan na khut thong na basi dum yaw bani na madu kamaina resolve tawgada ge na local leader singa communicate tawna na ba contact tawna na bi khoi attempt howa process to ho rabane adu tang taruk tagi evacuate to ho busina tang 13 da loi base tang 12 da khoi gi kuki dominated area sing dagi vote karakpa chin kuki mijo jomi mar group sigi belong to ba MLA sing na India Prime Minister da CME letter mi iram high letter sida separate administration PO demand to le me am thuman bai tare ada ai kai no moi am thuna sigi pochi to moi han anticipate to bra hai base koi da sensam la ki adu high ba sigi local dynamics si leirak padagi koi na closely monitor to follow to ga lak pa kan sida tamna koi understanding da sai gi koi already hana dagi lei ba koi international border si mayam nadi dum porous border ka hai but actually it's an open border porous pong nate completely open border ni aduga asuk chang ba chahi humdra mari manga hena koi gi Assam Rifles ta assign tawraga border singang na baleram basi andak ta conflict manu sida retired to giba DG air masana we failed to secure the international border na interview da masana confess to aduna takpudi ekoi gi international border si adugi matik kaimta yamthi vulnerable oire adu asom nakan gi yumdang na balai sina mu koina international border share tori balai sina khwaidigi hena ekoi gi instability wang ba ngahal etana koi gi moi gi political crisis thokpa military crisis thokpa lamma oibani na ekoi da masai sigi buffer kano si movement of population ji am toina tholak pato aduna maram oiraga adugi impact amasu yaropra haibasi ekoi da tongan ba understanding am lai adu lakbadagi di somna kandana mu Bangladesh lom side ki sisu already ekoi north east ta 1971 gi lang gi matam dagi ekoi impact phangbasi hograbani na sigi lei posina maram oiraga Manipur gi conflict si karai dagi derive tawrake masigi fundina karai di lai aduga masi the key driver oiriba primary actor frontal lei actors sing se kana no na hangula kandadi kuki group ki ekoi armed militant ekoi group mem si ayam oiram mem ara moi sing sigi moi gi leaders sing sigi mu history ji yeng kanda many of them were foreigners aduga 2005 2008 ki suspension operation ki initiation si kupna mu yeng kanda na high report sida foreign origin militant armed group leaders sing si India government gi magi policy me makada Indian military security forces sing gi kuthang da makoi si appease toraga Manipur manungda a kind of mercenaries amugum da pusalaga counter insurgency operation shin da bagi mami si am chawng tarak aduna whole sigi poche tu ne yeng kanda tamo Myanmar north east part of India particularly Manipur Bangladesh aduna international community international koi gi country or nation ahum involved torokpa conflict ki dimension ama yam chawng tholokpa madudi ekoi gi control gi wang da chale India ki sovereignty ki wang ma da leiba factor mayam amana influence tawraga ekoi gi sidai sida su conflict si derive tawbuda contribute tawre habisi gi sense ama ko yam ngan matam tha ani gum surukba May June July dai dongani ekoi na impact gi discussion tawbu kan da su we already said geopolitical dynamics ama yawre sigi pochi irai line na tawbu ngamoy na khalle adu khangak padai ne ekoi na high pochi involve tawrokpani na masi India masana de acknowledge taw yade ekoi phane amna India government da ekoi thai representation si ai sana kokomi da yawring sida several time thare ai sa chalaga submit tawba email thabasi yarman da huji governor oiba je balagi email je huji ai home secretary gi email je ai ekoi hangdo yengjage memorandum am yawrong ne ba no more acknowledgement lakhi de adu lakman da badagi mu sana personally delhi tara ticket ka in copy da receipt stamp number lawram ne mam de heng ain pd hara de nam pakatana ko pmo gi receipt class da ne changa da pura home ministry gi da chief of army da pira ga to se yarak ta bane ba madu yamalak ta badagi di masi di indiana magi sovereignty gi kanosi mana masi protect tong no bhona bada atop lebak singi influence yawi habja hiding the acknowledge tawning da bagi mami tare moina adu acknowledge tawdana ba magi adu anam kalling da akhoi di som da tum batare habagi insecurity sense am lagode ni international forum chalaga larger akhoi gi international community gi attention draw toraga to adu da di huji national media debate tawre aina tawne puthora ka dana kaidobugi domestic issue bu achal nganguri no ma hala pha dong hagale so that's the unfortunate part ado paper trail nangi acknowledgement p de bun tongan ba mo oiraga
the fact haitare ko ahoigi hana union home secretary oiramba nang hoji hariba memorandum am piu hebado ngasi manipur gi governor oina tharak paje paper da or record ta acknowledge tawdragazu pigiba memorandum am digmongda something is behind haina the fact that ma governor oirije see kind of acknowledge tawdragazu manungda kainom leire hebasi india government khangba manbagi mamidi tabra Manipur ki issue se complex oi bani na mamang da hanagi akoi governor hum suram ni akoi conflict manung se da lai se ar hau ki ba governor ani si han bagi akoi anusha uke ju ngai re moina achum ba da yum pham oira wa ngang pasi jaga mena maduda adugi kano da act out de act away mohta kai hata evade out thoe ignore out thoe geopolitics number marega maybe adudani akoi na pochi larger game plan ama under current da chale akoi na uri ba pochi oi der hai reise aduna home minister masana amuk handak ta latest people interview da na mo it's naxali hinsa communal canoni masidi hana da gi legacy le jabani communal ni masida terrorism yaude religion angle yaude no haigale so they keep changing posts moina halit mo statement hong isina di they are actually not coming out with the original issue adu puthokta na thaira thaira ga yani ana ba ama lona hona tara ngange do oida ba mam namse na hona da oida ba tara ngange du ne ba adu potu obviously tholok po ne ba adu hoji governor ma lai si ko na understand yeng bi yari si whole manipur gi chumna gi handa ki conflict si khakda na tana manipur gi sai myam ne mo india re am concern oi ba militancy gi counter akoi insurgency gi sigi issues hai masi address tawna na hona ba da khara hena in depthly khangba mi ma a point orga magi years and I see manipur mongda khilla thamagadi kharaga hena maramdi hojik akoi gi intelligence ki so basically final decision di new delhi ne logodori bani but they need a better input because conflict of input like re intelligence input military na pibaga investigative agency sing na pibaga contradiction ada conflict of input se lagtana decision lobong am dabagi ada chobo kanum le na hojik swai da ground chimisa masabang na madugi on record acknowledge tawre swai da operate tawriba agency masa sing sina boga akoi da la ino no mu kanum yam je record me am khongot pegi pot po howe tare yam obvious oi bai tare adu ba conflict tholok pa sida moina rely tawbe ba genuine oi ga da mi ma thamaga ma years and eyes to thamjalak ne na mai ye ngarang han drone kapuk ko mamang da army chief na kapti hai na investigation tawga new governor lakpoi sida khoi kapi ko na haine na ba we have the capacity to drop bombs and unna ba torok ko oiram basu yai anyway sai da angle lam khak khoi gi mamang da flag ti tawgre khoi gi discussion sing da question la ipoti khoi gi geopolitics hai kanji da neighbor gi port yaw kanji da neighbor makti nataba khoi gi entire globe ta overarching oiba khoi kai hai tare reach leiba united states ki magi issue haidara saida hojik burma act aina mayam hojik ama thorei burma act si sovereign country gi mathakta us na mana kai to ya ge in the name of the democracy ni ado khoina sum khana ne ra sum ta bada $303 million hojik outgoing Biden administration jina Burma da democracy giving da haigadra ogi NUG National Unity Government no jiki hunta gi against the da thada bagi port pabo lauram maga outgoing oidui ne sigi whole implication si US ki ji akoina Bangladesh ki hojik ta depose to raba prime minister na hairamba a new country in our backyard ki port se sigi zida karai bawba sigi ek sumba sina impact lei dorib no aduga more importantly ngasigi manipur conflict itself sida sigi 303 Indian paisa da pathok ta gadi 2500 crore approximately sigi paisa singji karai da sina duja no sigi ngarang army chief na haiba international kano yawi habado si karai bo reflect away I suppose obvious ko bizan adana si prime minister Narendra Modi na tumina leibisi so hairu laga akoi manunggi oiba praja singgi pena ba hairu laga mapan thong da kari la pa yai mande nation ma is entity ma khutani nation mayam am le chani gi mathak ta country mayam le marak sida lebak ama ore ba akoi ge
fifth largest economy hype tai hojinga le se GDP de yang ga yam nemi adu warga so hoi growing am powerful ba labor force am supply capacity am labor country am youth ki population am wang ba India oi banina puna mangna so tanari ba khoi na so China ki replacement da manufacturing hub oina ba make in India haidana chingba slogan ka tongna yam kanna changjam marak se da Myanmar thokchalei ba adugi matung da Bangladesh thoi bisina India da challenge am throw to web maram de hana matamam da British ki matam da thadok ta thanam gar matung da India China amusung Pakistan na chingba Middle East na chingba politics marak da sum leiramaga suddenly handakti sahi ohum mari manga haibadai American interest am kanna lakba Bay of Bengal amusung Indian Ocean da laiba sigi shipping lines da importance hoiba Malacca Strait avoid tawraga kyak few da Sino Myanmar gas pipeline lakudagi Chinese economy se mung search to pipe tai Kunming area se monetize to bahwa geopolitics haibadi laiba mana area amada laiba interest to area atopa laibak sing da soglakpa laibak atai da effect laiba matam da adugi contest to budone India no sinsina na khoi laiba matam kharasidi another half a century de shipping line sigi control tawni hena hoje panarin ne aduda khoi ge Kunming area se kyak few gi port se thado amaga karimba energy मैम से fuel मैम से पूरे चट पता है 7,000 किलोमीटर के distance अमा 800 किलोमीटर के distance था shorten तो इन्हें almost saving of 7,200 किलोमीटर और 15 days journey save तो इन्हें in terms of quantum the volume दिए हैं is a huge saving even Myanmar ना government of Myanmar ना फंगी से around $2 billion ने annual दा मधु के royalty दा 2015 दा के full fledged मागे commercial operation होग्रम ने Kunming क्या फिर Kunming बाउज़े हिदागी is the another among economic corridor मुझे same है बा अदो ultimately the size का मागे लेबाग की weakness में हम दोगे the ultimately Myanmar will become part of China अदो मधु कनागे interest का India interest सुकाय globally सुकाय अदो नहीं US and Saint Martin Island कोगे ना फ्री भर की मचिंद लेबा आइलैंड पेनिनसुला हाइब तारे इंथोग लेबा हुजिके पीयू हाइना हाइरिसी अदुगी बांग्लादेश की बेसिन द करिदा अनुबा billions of dollars of gallons of कोइगे oil अनुबा रिजर्व मैम थेंगना रेबा अदु कनो बांग्लादेश ना कैसु ऑफशोर के ड्रिलिंग के कैपेसिटी लेतमनिना मोइना सेंट मार्टिन आइलैंड दा कंट्रोल तौले they can watch cap few also as well as कोइगे Sotagram की करी गया अदाय दिले रुपा entire सिगी स्ट्रेट में हमसे protect तो बुंगम नेवा मरम दी क्या फ्यूदोगी हुजे के कनो से सेंट मार्टिन आइलैंड से hardly situate दगी पागन 2,700 किलोमीटर मुक्ता नेवा really यम नेम बोट हम नेवा अदो अदुम 7-8 hours अदुम cover तो उंगम में है मोइना fast jetty द चले गदे अदुम आइना खले अदना हुजे के लेरी बसे थोगले बसे military junta से obviously India को जो पुण्य चलने दब से हम वाह बनी ना Indian nature of मोइना कोई न चट पकांदा कोई trade delegation चट पकांदा India talk big but small work है मोइने याम थबक से याम तो होने में India दा 2013 दो इतारे कोई के हाँ नगे मतलब दुकी chief minister ना लुचिंगा का cabinet minister तरुक तरुक यावरगा delegation ना चट बजाई जो यावजे अदो चट पकांदा आधा मोइना हाई बसी कोई के 5 megawatt की भारत इलेक्ट्रिकल्स ना और माले 5 megawatt की solar energy installation ना वगे agreement नहीं लोअर कांदा अदुगी उठारे ना सगाएंगे chief minister ना लोअर घर कांदा कोई लोअर कांदा कोई के लड़ाई में ना खंगा बखरा ले भाई तार अदा मान चीज़ ही तोड़गा India government ना मसीबु implement तोंगा मुद्रा इवन हंगे you know better whether government they will do it or not is your government serious about documents Chinese are very good in documents and very good in work also so other aina tham se geopolitics se kadai de la ke de hunta sina China rom de leisalak se leaning to give se other project ma even kind cousin gi mathak ta critical minerals hai bitare there are 18 numbers of critical minerals kasi gi chip ki world aduga computation gi world aduga kind gi hoi gi AI gi world sida 18 minerals के मनुंग दा any critical arts दी क्या कहने की कासिन की मदद द फंगे in the last 2 years
moina report form da handa ke kanoge Burma X gi manung da yauri bini ko magi narrative ta around twice the size of Singapore ado moi sahi ani gi manung da twice the size of Singapore se polluted oidana critical art minerals ani makhal ani mining tawdana kanoga last year ga Burma gi marakta laiba Musega gi marakta laiba trade volume se it is about 34,000 crore rupees ni India value da haide sahi ani gi manung da moina manually process to puthoke ba critical mineral maps. This is also part of the concern because 45% of the critical minerals critical arts can China control the world. But again, Burma the lady but sig brile reason the lady ba critical minerals movement control to doker gadi. This is a very serious matter. Even lithium also. Lithium the Burma the huge deposit neighbor area. So basically Bertilintana iba directly yoiba the great game east. Haidana China amasung America gi US haitara. China amasung US ki ahogi kari haitara Myanmar control. Sigi can was never play out torise larger can was it. Sida only akwena hangado question di Mabanigi can was it great game is anisigi pull and push ta akwisi collateral damage with bra. That's the point. I'm coming to that. Natragana I call it to direct toba somewhere sigi akwigi handagano bula igam su thokre akwigi Avinasana Avinas Paliwal. India's near eastern India near east not northeast near east the thoiba pon mayam sigi geopolitics da yam based over am thokre Bangladesh, even Laos, Malaysia, loin yauraga masida dai baken wase. So I see collateral damage whether natraga are we in the middle of it? I see core issue No, we are in the middle of it. Middle is a stake, a quick Babian Dadaba. A quick stake sick in India Dadone. I did Prime Minister and two minutes, he stake later with the history in Lakadamatam, Haiganeva. Although US in a some way I would say, US the keeper of democracy never. World orders moina control the way and other get Trump na America far side they are weakening in many areas. Even in the Chinese peninsula that the China fight the Taiwan matanga moina is a hydra expert opinion. So they are going to strengthen America first. So contract over the military the Moihana Kankalaga they have 70 or 71 military installations all over the world. They are in connections with 160 countries. 140 countries now ally with China in the Belt and Road. I challenge the reason. China style of contest is yam wang. Indian Ocean China Paisan Kargadi come the way culling I do the military junta power pygram the Moina Anobo Maming and Pigreba. As Hosiki state minority Tarena Paiba state Taretse. The bolting state Taretse the ethnic armed organization and a legal form pitoeb. Exina, Burma Exina. So they will fund the ethnic EAOs Karigi to return democracy, to humanitarian aid and others. Others cover everything. Immediately 2022 April 7 the X passed over Matunda. In the month of May, probably maybe about 16 May or something like that, the NUG National Unity Government because this is a democratic setup. Adugi makade PDF lakune. Adugi PDF to gi organamo na KNO or KNA. Not like CNF, Arakan Army, KIA, Loila, India frontier da. Eastern frontier, more than Western frontier da. Higher mams India step where Matanduda. So 2007 April da passed over Matunda. NUG office licensing office Washington da hange to kind of the next month start over Matunda from that day onwards. 2023 May tarik ahum phawgi period asida about more than 10 months saita transactions hawre haibiba $303 million officially 136 in 2023 167 in 2024 the finance program ado inuji kuthang da moigi knowledge gi madakta officially have transact the way anaba fund has been made available to the particularly in this area. So 3rd May 2023 is no accident. Not accident. It's a determined. The last 21 ke pre-war the army coup to over Matunda. In the month of June, July, the moi ex moved to Vaudeb.
it took 7, 8, 9 months. Passed away. Which is 24 da another matam se sunset day hai tare. Ek si sahi nipan da loi gadab do. Matan da subjum to gadab do. Tara bong sangdok piro Burma gi lei ba akhoi gi junta gi individual sing bank sing Burma kind Myanmar gi commercial bank gi mathak ka sanction to ya na ba moi dollar lo bo ya da no mayam to do re ba. Adu mayam do hujik process ta le it is under process. Adon aina thamjari bide high ba gestation period hai tare. Gestation period yan maru oiba cookies group ki laloba sudaleba kharagna akhoi more ge line adu churachampur ge line da kaino base ke mam same in coordination with the PDF or its members maram the military junta gi mayokta launch ta do body to base ke mama safe side ama leiba ganda Manipur happened to be the best sanctuary lobam ji sida oi akhoi maram the of the geography adudagi lai never separate administration that is the point aduna sigi growing period se aduna ekhoina state government am saujari se sauri ba hebdi madugi intelligence ta khoi da kari gi leitabno because state government in Manipur gi dagi based over insurgent group or rebel group ki movement di loina paw lori intelligence ta moi phana bo khona bo border da tawri bo moi loina khanga kanda adu intelligence leitabo oiro moi toira natraga intelligence leiraga you says that adu the best adu ge best answer di government pi gadab ne because matam lakani government pi gadab matam lakani haiba moi masa ge period am lakwa ka dum bizer kani haiba anyway political point of view dagi aduna aina thamjari ba pote ekoi achoba blunder ma sarkar ge agency sing na soi base sigi gestation period ta more loksal lai ba ko yam thuna soiba isolate to ba evacuation to rai base akoi ethnic line da evacuation to rai ba polarize to no ba to rai se base design natraga de accident demand okay so soiba natraga by purpose tauribra no, politically break out doing da one more question hai tare akoina great game is hai mamang dale me base the great game is basically communist bloc and the democratic bloc ani ni kanona USSR na matam duna represent tauraga ani zigi kano sida India na loramba role si non alignment ne hojik next phase of the game hai tare ko east om da move to kan da US versus China to kan sida India gi role ji hanagi non alignment ki pot to da push to ubra natraga align to na ba akoi hujiki anoba kaino sida India se quad ta su yawum to ba at the same time BRICS na China ga su dum ne oba India gi geopolitical game akoi khaki wa na ta bada laza kaino sida sanari si kam detrimental hoye to koi break ki matung da dilake but what kind of game India is playing India gi great game India gi silence hai masi Texas supportive USA games because it serves our interest without us spending money and the bullet. Hojik Manipur gi issue si conflict si communal needs ethnic class ni hai bise masina India si directly like conflicts they involve exposed to the Indian military si exposed to the na big khurba phurup amage EAO singe makuta casualty nangbaga si is a very embarrassing situation yam ikai ninga yo international platforms oidori ne but nasai kana athoba na thambigre porous oibadana there is a free border there is no keeper 15 km change ka ran ad measurement so lei ponte there is no milestone kan ta lei ponte it is free for all aduna adugi ta India na tumil lei bise hujikti align tawre de India ha align tawre de hujiki already gestation period punamakta paisa je spread out tawre because it's 2,500, 600 crores is not a job. It can change people's mind and attitude. Adana, hojik lady ba AA or so KIA or so other align Eastern Frontier the labor organization CMA or so particularly KNA KNO is very active in this. So basically India's third front waina Myanmar reports the auction le haidera China India. No, it's already involved. Okay. In the first week of November 24th. So India's US kasi align to bunata ba. Akoigi China ga su align to bunata ba. Masagi oiba strategic amakak sida yaure haibra. Masanta di KIA su CNF su KNO KNA su aduga AA su already funded under the PDF umbrella
NUG PDF umbrella makhada madu funding phangdana aduna ammunition mayam am leidana kotana akhoi ngakna moi fire power se ngakna khoina yengnariba si ngai basis Manipur India government about piro haidam ne ba adu India government na military hunta da P habijim di open way na adu oiri se masi atopa piri basidi USA khatane ba USA money ne buji run dor je war se adu kari gano democracy hanjala kane amne if hunta se hook in the crook defeat already democracy hanjala paya ne abne maram the game player me India na su moi organization hum mari se kauraga Delhi de wari sarib si federated democracy ne ba federalism democracy ne ba in one way moi na so haidi CNF na haidi we don't like to break away from Myanmar no haidi akhoi ge state ge interest piu akhoi da autonomy piu haibne at the end of the day haitare ko loi landlocked oiba except for the western gi sea ate di landlocked loi oibani na they need the valley of Myanmar Myanmar gi Burman mayam na taba Mandalay adagi Yangon sigi achouba valley bagan nugang gi valley ji past over chat tabi adabani na federating another race am important hoy akhoi ge mongoloid face ki leiba valley du thado aga yamna mahamrang khang da bam di la oi either Myanmar natra India natra Thailand um chat banatana moi da lambi ke sulete adu manung da safety to remain in Myanmar valley ko Burma valley da USA na de Myanmar is moi lodi Burma dum hai is Burma adan Burma valley se moi jibogda khoi Myanmar ji recognize taw adana kanona China na same gi ba Arakan army do akoi na Sidway gi agreement 2008 te hek to ga 9 gi kanoda angan chahi du da Arakan army same neba based on the ancient Arakanese kingdom to the base remnants